Razorni potres i serija podrhtavanja koji su uneli nemir u živote stanovnika Hrvatske doslovno su otvorili zemlju u selima Palanjek i Tišina. U Sisku redak fenomen. Tlo postalo tečno, stvorile su se goleme rupe. Iz njih je počeo da šiklja savski mulj. To su bili pravi gejzeri. Voda je išla u vazduh i do 2 metra. Nikada nisam video ništa slično, rekao je očevidac iz Palanjaka. Popucali su nasipi koji služe za odbranu od poplava. Sava je visoka. Ljudi su u strahu, svesni da u slučaju većih kiša i daljeg rasta vodostaja. Ono što nije uništio potres, ostaće voda. Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji je juče nastao u Sisku i prikazuje neobičan fenomen likvafakcije tla, koji se dešava tokom jakih zemljotresa. Na snimku se vide uplašeni meštani na otvorenom prostoru, dok se pod njihovim nogama otvaraju pukotine u tlu i zemlja postaje tečna. Iako neupućenima može izgledati kao da se izlila kanalizacija, u stvari se dešava promjena mehaničkih osobina tla usled natapanja, pri čemu ono gubi čvrstoću i postaje tečno. Taj fenomen se dešava usled smanjenja napona između čestica tla, a izazvan je zbog povećanog pritiska izazvanog zemljotresima. Iako je ova pojava odavno poznata, pogotovo njeno negativno dejstvo, i kada tlo potpuno gubi nosivost, tek je 1964. godine, nakon zemljotresa u Nigati, Japanu i Aljasci, uočeno njeno razorno dejstvo od strane seizmologa i građevinskih inženjera.